challenge tureka guko gwa kameme mundu rwahurire pastor wake ndauga nguhurire mutungatiri ni umirire ndatu atigana hwa ikesa asha no ahitia ai ndahitia ki uko ne kuliora ile gai ko mutungatiri hiyo sauti ni familia. Asa beno gitulite nayo. Ndio kile tuka Epson. Yeah? Oleta kwalia nako. Dada ukujero rumu. Ojere pastor. Hiyo sauti ni familia. Ni pastor wako. Amutungatiri. Tokuaga ututhomere Bible, Bible mwetu ya Bible. Aragikwira ni rumu. Digena Tago pastor. Digena uko ni kulio komaga. Ndio tana inuka gwaku. Sawa mutungatiri gwecira basine na bada kiti hanini pastor. Aya. Ke jada na ke gwecira ke na bada ite mutu. No we na mutungatiri tiwe. Etini. No we no wahujia. Adri hadore watokoria ona prison worship. Oh, Ojere pastor afala. Asa niko de muujia ni akire wahire na bano kejira go save pastor. Asa twasamanirie nawe ahale rumu. Adre sawa akagira mutungatiri wakwa i. Okay. Korio toro. Mutungatiri. Uraregane. Najua nikakikuona nikote kama tukataga rumu icio komaga. Thank you muno pastor. Asha githithia kwira ringi. Ora mubocie teke pastor ndekena pastor. We challenge yaku no wagwa. Thank you muno kiria Kenya banga ngitharie na beno yaku.